Ka United Democratic Party ka arpenyo terik unailar arjar arpuar kalapiang burom ya kajingwan penyeso kidikot ke umsning constituency People's Forum UCPF ha kajingelam ba Sunshine Makri ubadai presiden kini ke forum. Kini kajingwan rung lut kidikot ke forum syaka UDP kala long shushu kajingnang yo bor shushu jangka party umtang umsning constituency Henry Hakeleng ki constituency Kariboy district nak bentak ke election MLA house name Arpo Arpulai. Ya kita khot bat nongilam ke forum lap yang sobha do ba met ba lingdo presiden rang ba ka UDP baderu lampang ke yang dorbar tho ain ke jela ha ke jingdon lang Dr. Jemini Mautho usekretari ka party ki MLA ka party ba kentup yo ba balajit sendrem bat ba Pius Marwen nalor ki nongilam ka party Nariboy district. Ka jingwan rung kita khot ke UCPF si ke UDP ka long haringkat ka jingkmi linti ba Sunshine Makri unyo ya ke tiket na ka party UDP ban yale ke election MLA banwan. One chapter, Samrat, Walking President Shri Watsam Thakran, Secretary or Joint Secretary Shri Yanghai Borni Lamprang, Samarat Shri Shmak, Wansa Treasurer, Yes, Kambro, Maka UDP, Kapoy, Shakathong, Wembley, Arja, Apulai. But Kunjuro, Mangis Kam, Kamli Bankut, Kampo Posisi, and they ngai bahagian isni ibadat bah hajingan lam jongi presiden jongi ba daba kamdei haka district level ngai ba pun kino kitam ba jongi goi party ila isu lang ba UDP ngai ba wave hangni po di bosi ka kiu ba na por ngai siam bro magamkut tang haka district jongi but orang kawai kasih itu kansa kiu bahkan kan pair ni kita kuat manusia bangis kambro maka UDP kan kadai kawai lagi parti bandit lane bandit ya sokar Muslim bangsawan kita hau ajar apulai hakajing ilam jom shri berbat lindo dan akan kita nangis kam mana kuat hero ba ni kungi lepas kebarin jung SPF apa dilarung UDP gini trashtom di persiang di kipor keberat musim kuno banginnya yat mana kisong ita kuno ba inya organize ataupun baka objektif jungi ba di koibet syakatong kaum Islam aja apply uba met ba lingdo apa kerana ke jingelang ulaong bakarai ke de jong pat ba bat yakni ke rai in sesong perkat da ka party ringkat ke jingkentui ki patba ke jela pan ailat ya ke UDP hakane ke election Arpo Arpulai baling ina non kambo kadau kalong nama kalai ngiram habrar ngiram MDC ngiram ram south ni election de naga kada ngiwan ban yawer ni patba haba yawer wan ni patba ngin nang ya nagawe ke jakai so jakai bat ngin persiang banwat yang kasul yung paibang syua bangin finalize siya ki candidate joko party mo oy apo kapati ngila don kejiak keren kapan sedang mendon kejiak keren tambah kamul bang dong bangina final ka state election committee kene ka bor ka bahajrong do tam jongka party UDP kidon kidkhot jongka Kiban syong ban perkat ban pensyong rim ya kasur jong pi ke piwan tak siru kabarong kawai ni gidam lani ki kendon ki baka party ke state election committee kan simne kara hoy ngin peslam su kloy ngin sapen menak kloy no ya ki candidate jong ka party UDP kani minta kasi mga wan dekat pat kini kini dah baro kalong ban ben scam ya bi kong kinong tray bat kinong kit kam mapura jong ka party UDP ban kimi nanti bi lara hangne bi dan ndo aja haum sing konsusi ndo aja pat jong ne play suklain ne
Ha? Nange la kuno. Kabaduna pinakon ni lam samar-mar lain mo. Biar bu kata katong. Banado mentas ni ngan penting na balai lain ngut ngade banyo perlok bat nga. Naga bantaman tabot araja apply. Wajah kain berkepati di pikir bisa kan tu benda dia pembang bisa kan lama. Dari politik sudah kam nak away. Don kam mapi kibala wanang ni kibala scam bat ngangen scam papila perut porang ni umang mana bersuan tamasa ndai piwan naga banta ban pintik na papila rong sa UDP bat papin train naga banta kayo hangane ke election arja pula omdai mangi na po silong banrai malu banyal election usni Mendai mangi na silong manu banrai manu banyal election po nongko ngiri takabur undang dai mapi kitrai jong ka omseng konsulsi kiban rai yauno ketong ban berian hangane ke election arja pula balai ni kung katim na kanyang nyo kapati UDP ngikwa man mo nong rim kung ta kadaw kalong kung malakren jumpa pius babalje bat iweg no ilam asma labon tiling islam nilayat ngamaw mangi bakla ndrei ka jingpit ya ka jingkang ya ka pati UDP hakani ka kenti ka pamata kalong compare wan changi ki ba ngin ai ba ngin sei ki candidate ki ban long ki ban job haga election ba sama kane kade ke jingwan jogi meta si na ka